Hne kasngi khnai tere ukula lingkot arja arfoi kan long kasngi sa kan mau I bat buram ya kaseng samla parish maulai hagi pateng ki banang wan. Kaseng samla maulai parish hapo kajing pejing kmi jongki kpa mansim ki ba aibot bat penslori ki ban tham ya kajing dum bat ban wan ra ya kajing shai saki para samla ki baran sap bat ki bam yo lat ban pentipet yaldi nakanoma kadaw kila la ban pen urlong ya kan ya kajing thu bha jongki ban sedang ya youth development center ha parish hi. Habakran Bagdan Bosco Media usamla William Dabyang Dor Lamari ulay thu bakanika center la thu ban sedang khamslam Henry namar ga jingwan jong klam covid kila haban sange no shipor Henry lingba ki kor sayan kila yo boy pat dakumway ban sedang ya kanika center banwat ya ki phone number bat ki contact jong ki college prepare ang ne shlo ban penplilat le sina ban tak admission jong kini ki khana apo olai parish hadin katu nilai I kum tu lockdown baya bangin syong plikti kum pasang sama ngim syam syong plikti nilai perkhan bat ngim syam yolat banyak kendu handai ni songu yo blai trai kana SO plilat nanti ni lingba kini ki juk start ki bamanta ni kendu tak bangi kendu lingba ki zoom up bat dei hangta habang nilai kran ba ka ka ba ngin wan ra ki jing tala ka thamai bat kum ta nilai perkhan ka bami ning kong du na ka jing perkhat ka jungi kadam bangin pelong ya ka online career counseling te kumta ngila persamaan wat kilat kilenti bakum no ngin ya le hakapan wan ra ka ni online career counseling te ngila yo lat banya kendo isa sani maulang iba ide weru na gitrai ki bangya te lokpat ka ni youth development center te kumta ngila kran I ba inwan man ai ngi ya ka career counseling online program ko belong hak hak dari bunai Oktober but kumta hi ka ni ka program ru kalong ko bajak but ngiyo I shibon ki khana kumba shispa sampau tang ki khana ki lawan chim banta ki bara de nam ni namolai parish pat kham daklet ru ya ki president secretary jong paro ki balang sunam ki tare ringkar lam bat ni te de halor ka ni ngia perkhat ba ki jing e ka babon ka banginang ya na ka pui ka por ko ka por nilai I ba kham tam e na ka jing long jing man jong ni ka parthai ka bamanta kumta nilai kran ha ka isi meeting ka jongi ringkar lam bat ki samla bat de hadin kata ngila sngo de banong bangin dan no kawai ka kanja santa dan ni ka silam ban plelat plelenti ya kisamla na ka kitu ki bam ya se ki bam yo kalat kalenti ki bam kot bor ha ka yo kot bat kumta tartar kumta nila persang man kan ningkong e bat fada fresh breeze bat iru ila menjore ka ni belong ya chkhmat ini dan kan bat fi te kumta nila ya selok bat I ila ai men sim ini bat kumni hi kaya chkhmat bat hadin kata nilai kenduru I fada provincial ila peningi kalenti kumno bangi di banyak bat kumta terter ila batairu yangi ba hoi kamde ka basuk ban sedang ya kani ka santa namar ban sedang hoi lese ki baro kin biang handrai ban penne ya ka mau pembajuang ketin nongwei ban sustain kadai ki ka ba kancam shitom tingilai perkhat ba kumnungin le kini ki baro bat ka shimpor hadu kata-kata yangi ba omduna ya ka riu nyo banai tamban pelong ya kani kesni ke bejok na manta ka jingpli ngi ke development center kita ai ki ki ba nila banong ba ki dau ba jong ka jing sedang ka jongi ya kani ka youth development center to habai de ni ka youth development center Nakalem jo President kaseng samla maulai parish samla Lambert Kharkamni Rupan Shai bakani ka center kamdai e tangna banta ki kun samla Catholic Henry kin pdiang ru I samla na kanu gunu gajingen ki bakwa banyo jing kai ni jingirap hakanu kanu kaliang ngipet babon hi na po maulai parish ki jongi hi bon ki balik school balang ki jongi te bon pat kiwan na kaliang sam kamba duna kayok kokot te kumta hi na kaliang kaseng samla Catholic maulai parish ila ong ba kini ki balik sekolah lakum kini ki jaka but ki balik sekolah cakap pat ki jaka ru kilap nuan na mata kan tuition banyo aje kai ai na mata kan tuition but kini kai ban sim tuition ru ki noin kai ki bla bet hi hakalan poli puti nila yo ki noin kai ban po Sangkar Deaf College nang ta bele PhD in mathematics nang ta bele master in chemistry nang ta tingin nang taru kadan sa 11 12 ru habang ipet ya 11 12 bon sen ki kena ki jongi ki kwa bani pulim doktor onda kila pass ba ke exam sen ki haban tho ya entrance exam te kumta hi ya ba 11 12 science nilai tie up bat ka Emmanuel Coaching Academy haba kini ki para samla kila banyo ru nam ta ka coaching nak ta ka ni ki Emmanuel Coaching Academy bar kumjuru kalian engineering ru kin kan Emmanuel Coaching Academy kan serap yaki kumno ban yo puli engineering kumta terter
te sakawai ru program ka bayahap ani po intellectual kade ka career counseling program banyarap yaki kena kumno bakin pelilat pelenti yaki kumno bakin let syaki feel ke bawang ki terang bat ya kata kin sawali lam ki resource person hakini ke jaka ke jongi bakin sa jingi kai na bentak ki kena balik pat bersyong class 12 te nang tapat kadan sakawai ke department kepada ke skills department awadi makani ke skills department milas nyalai de keren bat ki bor sarkar jok sarkar Meghalaya ke jongi ban nila pej ru kamtam ni penmi ya kani ka skills kani nak daw bangi pej ya census apo Maulai Parish bon hi ki para samla jongi ke ki drop out te kumno bakini nyarap nam ta kini ki para samla jongi te takadaw nila ya keren bakini ke bor sarkar bat kini ke bor sarkar ken sairap nam ta jongi la ki ki skills prepare mo kum ki para samla jongi la dan tailoring belang kuat masuk jan kila benlet kini ka jongka sarkar te nang taru ki bakwa beautician fashion technology nang ta tanduri nang ta kini bakwa shed jing shed bun ki ibaro bang le ya kan ma bor sarkar bat maki kin sairap bat mangi pat insa elam lenti insa betil lenti ya ki para samla jongi benlet kita kan maki ru la sha da dep ni kita ni la ayo ben yang la ki jong kijan but nakaliang ka central scheme ru ka bangilay kan bat ka bor sarkar ko ang ba kin sa ai 100 placement job placement na banta kini kina nda adap training te ngiso ba ngidon kam apo Maulai Parish ban ban permi ya kini katanan nak banta kini ki samla ki bakami dan lat show ban lit pulia tenang taru kan dan social kani ka social department ka pet kamtam ya ujung kerni hagi jingdi penbuat kamtam akaliang jong drugs namar ni syirkai hadu kata habang ipet ya ki para samla ki jungi ki blang nok hali ujung di bosnya ban namar bonsian hi ke imlang ka salang ke jongi kala iben nak benta ke jongi mo te nim kwa ba kum ka kenhun balang ke jongi na po Maulai Parish in iben ne kedokti nak benta jongi ringi kwa kum do banyarap nak benta jongi namar bonsian hi habang kendu ikini ki kena ki basyit ngat aku ni apat sneo ki ong bang hi kwa ban kala Henry Kim dan lat Kim dan lenti Henry ngisno ba gidon kam ban plie kalat plie kelenti na ka benta ki jongkiru namar ladang ngiyo tang ar ni langut kum kita kena ki bilang ngop anu jong di besni kenwan ha ni ke santai jongi le si kini ki nong di mo ki kam tip ba mono badi tikla mun khatru ya kita ki perlok jongki ale one shak center mo seng samla katlik Maulai Parish dan bentang te kinyarap ipi kumno ban pelaj na ni ujung di besni bat kum ta ter bat nang tang ni pet ya ka depression mo nang ta peer pressure nang ta family problem kani ka center jongi ka counseling center apo social department ka pelot ya baru kita bat gidan ki expert ru ban yarap nam ta kita ban I counseling na ka benta ki kimi ki pa ne ki bayi ngasam habade bot new drug span ni klam khot shim la khot tang nam ta ka balang katlik jongi ki samla balang katlik jongi henry ni la khot kulum ya baro namar ni i bo ni judging thau jingdi udai bo pinsnio ya ki emlang ka salang hadu ka ta te kum tang ni khot ni wer yu ya ki pat samla ki bilang ngop hanu ujung di Bosnia na Maulai Parish ni ki shlong bor ko ali one check center jongi ngin yar ni kloy banyarap na ka benta ki jongpi ba pen kala ba pen light na uni ujung di Bosnia te nang tapat gidan sakawai ka department ka bari spiritual department kani ka spiritual department haba ngi i ya let shroom sheneng kamtam hapo Parish Maulai ki jongi ngi kendo ikinong ilam na ki CMC ba pair ki presence ke tri jong ki CMC ba pair ngi shi i ba bon hi ki para samla jongi kim poisho wat shaka mas bukhoi ada maki kim poisho shaka mas bukhoi klempep kinum poisho ru shaka kam seng samla mo bandan bentalang bat ki samla hapo kadong ke jongki te makiru kide ki shibenta bandar dekat lang mangi menamar makiru kide ki mensiam bokordor ki jong uble bangin ai jingtip yaki kan makiru kinwan shapo kemas bukhut kini trilang bar kabalang kini trilang bar kaseng samla ka thai Maulai Parish ngi sad ladon ka team ru na ka benta juki ban yarap ban ai counseling na benta juki man pen i man pen scam ki ya kata ka jinget jongki khrang ba makiru kinwan lang hapo ko we kasem ko we bat we unong ap te katahi ki south li kitnat ki bangi ngile benta bat ngin sa kini ki south li kitnat ngin sudan bet ki review meeting haman la kita yo tat adu dedep benai march but under dedep benai march pat ka sudan sa second phase ke ba mangi pat ngin selek segi we pat ki jat kam ani ki we department ki bangi ngin sedang wa benya man lam hapo Parish Maulai ki jongi